Ni
Sunday school demo, suspended and no, online media, and not the other way to the license to be should have, to one in the layer, what's it, Shilton Club. The equal of the license to be should go. Many who lay May 12, June the Rakan, Kiyama, Omba, May, KBPK, Sokum Yamu, Kayamura, 1 to 7 May, Mission Week and BCC, 8 May, KBPK, Nyawale Yubla, Ministers Hill Fellowship, 9 May at Mother's Day, 9 to 16 Christian Home Week and BCC, 11 to 13 Bible Camp Orientation Sunday School, May 14 to 16 KDA Conference, 21 to 23 May Pastor Nok Nyongan Chunai, Arawa Bangcham Title, 30 May License Retreat, Magmurak Saro China. Temana, tu orang
hymn number khoja tapu hymn 138. Okay. Efsono yung mulan sa kamay. Here with us, we have a report of 2,000 plus death in 24 hours in Bangladesh, also it's in let us see what's the action. Second is we still have students appearing class 12 exams, and there are also some students who are infected with COVID. Probably infected in ASE, exam in ASE, and they are going to reappear at exam. It is students and third, whether there is lockdown or not, our church ministerial staff, they never rest, they are never at rest. It was हम लोग जुदी लोकांग इलेक्शन
maybe we have already experienced last year also. We can online day or daily practice for you and me. They have been so selfless for us. Personal health, family, personal as well said. Can we all stand up and Merciful Father, your word says, ask and it shall be given to you, knock and it will be opened to you, seek and you shall find. Believing in your word, Lord Father, we humbly walk before you, committing our time, our entire life into your almighty care. We pray this in Jesus' name. Amen. Hello. Not bad. God is good. So 많은 우주가 나는 Israel보다도 아니 아직 야대 못하고 이 Thanksgiving 바로 이 번역 많은비 야대 번역 churches 도와가는 거예요. 이 아이나 또 소피니 에타 뭐 하고 볼 때문에 이거를 못하라세. We Nagaland Mega Entertainment kan organize kura Mr. and Miss Nagaland Nation. Aru jogani isolaga morobra moi first runner up nation itu bani ini. Jadi ami kana manubi asie go ani tuan so asuri lai. Kul oleh sini nakan babi dah kiri ini moi babna koi nakan sana aina jogani itu isolaga morobra jidishe itu na ilaga khobor itu ini asie ko aina tuan ni go bena tinsi ade. Aru we do participate with the Academy, we paper we win at the any grooming station 1 week on it. We need that the paper win at the Academy is all of the Morobra, go on so club prayers. Any Hotai Bojan Baptist Church Hando, Pachakan and Hotai pray with it. It is that one of prayer, Brian, we in a sustainable operation in a grooming station. Our job in this stage healthy win a power perform cooperation in a Isola Morobra. So I also thank you for the teaching. Thank you so much. Hello, I'm really sorry. I'm really sorry. Mula namdo chingong kasi aro wido Janbanyu village for us Janni Libra, and then we di mapo de mula aso godo mo tong desi. Amalaga namdo nyang lau aro babala
Thank you so much, ladies and gentlemen. Hadau yung mình mày ngó mày chẳng nữa, dưới lên mà béo chế nào mà ôn thằng lâm mà ok, cuối nhắc để mình mày về đông sinh là bên là mình nhung với, nàng là sa future mà nàng thắng ý là đã tuyển là thứ sau nữa, nàng phải là vào đầu mình sinh chế, của mình ông này là trái đông này, sa tụi mình trái đông là đây hả, em lo bật của mình ông đời này.
Kawang disiwan tama lepu yung ngam maya ani ro tung atwai ong maya no padamu teman ku meno keri ong ong maya kawang ya ba teman ku meno keri man sa to ba nam no na yu ba Nước Mỹ Mong Nam Yang Musik Asa Ayam La Chu Wan Pai Su Teman Utai Da Pai Wan Sudah Teman Bumenong Secretary Bumenong Awan Yung Mai Mayam Yi Jing Mayam Dengar Yuk Nong Sahaya Ci Yang Cincang Da Kaya Wan Ada Pui Su Di Wan Teman Ini Tei Da Bu Pai Ada Yang Mu Hau Se Jangan ada nam yang mula hat nyui mapanga yuk nok tapai cuma ada part dia ibarat tanpa sangat kan cuma ada dia berada di desa memang dan aku ada suci dia kata lah saya jenang dan lebih minang yang berkena kan aku lah lebih minang lebih suci mu yui senjata ada dia teman jam saya yuk nok mai umai nano ada dia suci saya ada jangan teman Children's Bible hatawa menipu hatna pastoral conference juga atau release namanya yang ini yang atau coba hatna tangna atau cuma bumenok atau bumenok bukanlah moksalana Children's Bible atau lakaja coming Sunday bang saya atau jangan tenang hat mungme yoga kamu atau mungme halu atau tenang nokala caw kamu Mumbai Bu, Mr. and Mrs. Piyan atau Noko Pamunang, Mr. and Mrs. Yenkai atau Mumbai Toko Pamunang, Hayam birthday Mumbai Bu, Hayam Shia birthday Mumbai Bu Mumbai Toko Pamunang, exam cina se, nahalan exam cina se, yuku mate do pa se, Mumbai Toko Pamunang. Mr. and Mrs. Wangu adalah apa? Kau orang teman menyoba, bilang jauh sejauh mana, mau iman, yuku ada tak sedih, macam saya, yuku. Wan yang baik bujangan teman mau sunam. Ayam berdengar kuhai teman yang kencing teman mengupu singengin teman mengupu duitna teman hibak ayam teman yen anda kau macam teman panah. Yang yang baik teman hibak mengupu dan mana baik dicapai sah baik mana baik. Ayam berjadi kawan sehingga ada panah seteman baik baik. Oye kesini tu. Kalau nak cakap apa yang boleh mana mana. Semua meyukang kepada sebuah. Mana kau mau je, kau mau yang mana? Punya balik. Bulan Nampai, ilapa kenapa Indonesia berbuat kencingkaran mengawal tinggi, bulan dah, oleh yang Mumbai bercanda tenang, Bulan
자, 현장문화 가운데 진짜 부야의 야라시네 이 공장 유부단 뉴스 남편 문화 또 이런 걸 쟁여놓나 tuan mulana reason mahono shibailan dejiango army landa police landa isigma any military imade jilango reason you shu reason mahono imade jilango isigma imade wow yiteku emo tuan mulana imano ko yahuja ela do main discipline ko discipline so discipline iman life iman yung wanglam iman tertabu iman room bawang yan iman shaku uniform bawang yan iman yung wanglam iman taangaw alam dili de lay iman very discipline iman to kay to tini tuman may ibuwa Christian ayen tumano usually individual family as a church all of us tuman mo na discipline ayen na siya discipline individual na siya nisbu bama dinonosha tumana discipline Christian family chadi siya anulam su bama all of us in general tuman pumayo ko Christian discipline church chadi siya sir tuman ato chingaw ibang mauna number chama to tuman mo lang betul to mubwa why are you waiting ni mauna na hangin na tanushi kini rukiase agi iwanda Mau answers na sabi mo sir again sa research limbala na yung daw po answer na wang bang panani 12 years old iwa I'm too young to think about God tawa saan nahay wang bang panani ano daw pang panani pangdulan iman iwa tawa nahay tawa jini tawa tawa may bucyan iba ito boy laksyan to be a disciplined life ato check there I'm too young satu hari, wang beng pandatat, tahu pang tawa bulan ibuwa, we are too smart to think about God. We have so many things in our own hand. Tumana sa atin alam nilingi wang nak sinawang nak chayawang nak, tahu sini we are too smart to think about God. Ayah atau disiplin lain atau kawan mau ilah atau ibu bukan ida pala. Ayah ida iman makatalan na jam atau moy matala atau jam now singa lemwala singa we are too smart for these things. Ano yung wangben tabe ni 22 years tahu pang tawa bukatalan ibuwa we are too happy. Atau pang baru bulan ya acing tinggal exams iman degree exams ni cia graduation exam ni alo acing tinggal okay na mo balan atau kung bulan na ibuwa we are too happy to think about those things. Ibang mo na mungkin sa siya po mo lang ya atau sino ibang ka sa ang tama we are very happy sa man yung mo may ibang mo lang di daw siya ang tama sa ibo lang ano yung mambeng tabe mo nga daw bang daw ba tulan ibo sa si iman ya yaman ong hano lapong ni kani daw lemu daw chay mo daw daw video daw no si iman they are very busy to think about God and you have to discipline life atau atau cema tayo atau ngau alam ya isig mo atau wala atau cema tayo we are very busy daw group buka tangan ya ano wang beng 30 wang beng tabang daw bang daw ba buka tangan ya saji you are caught up saji nanga daw mo atau mo campum ya ano daw chini you are very busy mark up your life saji ambo mo ni ya jangan suruh isi maaf ini mahabbah gile very busy dahulu anjir yang busy 40 years anu tahu bang bukan dalam saja you are tired tonya ini email tonya bersaja tiba si kuda hak banang si kuda hak bayi si kuda hak bangun si kuda email saja tonya dia teh jawab mui lo ya isi ko man din ito po yan sa dito 40 years daw bang bulan sa 50 years ano daw bang bulan sa dito mana you are worried you aging sa dito mana jude mongsa tayo hanggang yung si imama si daw do naman jude mongsa mo yan sa 50 years daw bang bulan yan ayan 60 years ayan daw bulan you are too old sa dito
cuan kami pakai kami mulai pakai yang saya halan si bande hama kawang cine away from balasi away from balasi. Every situation is an opportunity for all of us. Tuman ni ami ba ya mo ya ba tawa tuman cine sa opportunity amai jamana. Kawang cine tuman ki tisiwa tuman cine sa opportunity. Saya hiba amai jamana. Atau hiba amai shaks na jan. Atau hiba amai matuman tay na jan. Atau hiba amai matuman kita itaba. Ayang tuman boleh sukses mo ande. Tuman meet ada opportunity yang mana tumana hangga jamone ayam tuman musang member cia. Tahu tuman bagi ibu buat 1 Corinthians chapter 9. Ado i tayo na ayam in particular verse Akamyima 1 Corinthians chapter 9 ado i tayo na ayam sa ayam here particular Akamyima ni sa verse 27 ado mayapan na ayam tawa verse 24 bawa ado kiinam abang ba Koren akong tu aleng taw na magli patu way palan say patnam hapoy si cha sawa lingom tawnam taw pa naman ay isinga hagan tumano opung hilak chine pato abay mga iyang boy ko na patunan di dia asya yui ningin kaya ngao chaya teka onam imana mapu sosok tolak chine tawba lenam hapoy temane yamalapa sosok tolak chine yui ningin kaya teka onam abay mabok man taway taw chune inamba yebat taw yak phai pomade akian da terbuka da ke YouTube 27 hapoy taw mi da kunyaw yang taw ningin ga yewangba molap yang se taw bum de ko onam hiyang taw radan men tanam taw tuman moilan be taw 24 buang iban da sibu buang tuman moilan Paul example of an athlete. Boleh membuka dajar atau melepuya yang ini buat mabulan patap yang bersih cahaya obat. Tahu kawan, kenapa tuman jenis siapa yang tahu hidup buat tuman mabu Kristen menam, tuman boleh nak hati ini hidup nak terpayam, tuman mabu akan menghalak yang beroyin. Ini detek oker, disiplin menam. Agam tu mulai balakai iman yang bina menam, iman yang okumi. Tahu tuman pumenok ke hidup buat. Nang tekno tahu tekno kuima pumenok mandi tinam pumenok jasa. Ngai 50 years meni gram kuima pumenok pa. Ayam nang pa kuima pumenok tu moyang kena. Kuima pumenok nang maidam yang kena. Ongpe dingai dia nang. Ongpe ngalu ke dia nang. Ayam moy nang ka tu ni pe ongpe ang silindigi. Nang Yesus Kristus mai bujen singyang pa na ongpe ang silindigi. Kuima pumenok kata Moy lana kau berkucupli, moy mana macam sepi nang hiu. Kau ada dengan maksa, nang ayen, boleh soksi moy nga. Kada lana, yo nga taita buffet, yo nga menga buffet, yo nga nani monggo buffet, yo mo semai bakau cina fan fire nga, yo ayen, yo hipa, cingin macam, alam ni macam kau cina fan fire nga, tulen nga, sosial nga, umayo cina, Krista cina si manda, hadu kia biya tulen, hadu manda nama simo. Yung boleh sukses mo. Yung lain-lain asamis nama tu kita yang kemne. Katalah muai mantawan dah. Kau dah baik pui. Ai tahu aku banang si budak. Nama one time mau. Tahu aku baik isi budak. Nama meeting mau one time mau bukan. Tahu ni ibu mau ibu bukan. Tahu aku macam si budak. 2017 macam bukan. Katalah kau muai mantawan cine, kau muai tolak cine no. Nang view, patnang view, verse 26, 27 tu lagi ada. Kalau cuma tuanan mahu baca tolok, emang tu ini maklah, emang wangdang buat atau engkau sosok atau cinta mau lakukan cine, tuan ini tetap aku faham disiplin life cama. Christian disiplin tuan nanti atau tuan moya. Ini dah kira nak sada cama ini. तो तुम्हारे illustration चाहो बना तो जिन्हें तुम्हारे बन चाहोगे
generation ng ngayon. Natin ito, hindi sila tapos na tuman generation ng ngayon hado mo ngayon. At ngayon hado mo ngayon kaya tuman ito next generation hado mo ngayon ang pagbabago. Hado illustration ba? Very simple ay mo ito. Tuman mo lang de lepo inubuan. Saan? Nyulan palan, umeno kadalan, lumay ciuman. Saan kawan mau cunyang mau palan. Tumaniyo, yin disiplin man. Kawan mau bukia, atau lain mau bukia, kawan menyo bukia cunya. Atau yoga kantin na, ini the self study na. Numana kantin pa atau ini menda hai cunya ano. Sa kuima kumeno na every household na Bible mo na, hemnan mo na. Kau miti siwa tama handle ya. Kau miti siwa tama atau Bible na yanan natin dokma iya. Haya atau Bible na ini ikta Sunday depression, Sunday stress. Albira ma yo may anglap ay Sunday mo na atau yalap. Pailap yilap no. Epo yile hamin ang may bishim. Toke siya numana penyelesaian. Siya kau mau cunya man. Kaya kalau mau teman pemain kata lalu, yang mau balan teman boiler no, ini kita cakap tok ni ya. Ayah teman yo, wangna kau na main kita ilasin moya. Kalau siapa pengca, lengpan na, bol kalau siapa dia buat, kata lalu main kita ilasin moya mayo. Ayah kau na main kita ilasin moya. Ayah dia apa ini buat teman kau kata lalu bu, lei ibu, kata lalu bu, atau caya aku mengcang teman tu ini bu, teman kalau ni Menyong anda bangun dari yang berbangga tu berzero ni. Yang berkau jenis fan family yang nama bangga tu kau yang ada school sesuatu ada dalam. Teman boleh nak ada teman disiplin macamnya. Sah next generation tamsinan teman boleh nak teh lerak sah. Teman ben missionary uji moda dan ibu kumau jadi tu nak. Ibu nah jadi payung jadi nensa wajib maksud mana? Ya nak atau ibu nak atau lebih usia, nak mana baru saya tak confident di nama. Tahu jadi ya, sah ibu balan iman atau teman atau kau mau apa tu? Are you too busy to receive? Are we too busy? You ini cina. Kau ke naik mampu, isi ke mahalau bakam tu, isi ke mahalau tu sudah tu, atau ia meja imam tu isu jai berici. Ayam pun metro lain menjelaskan teman ini, buat kau ambil abang ni yang memang tahu ini isi bukan. Tahu cina teman nak disiplin atau receive memang cina are you ready or not? Are you willing or not? Nanti babu teman atau ya ada sekolah teman busy. Cino yang isi mahalau iman dan saya iman yang ada pas itu iman tonya yang bukan iman tonya yang ada kata jadi dari mana memang our generation nanti yang atau teman generation na godlessness generation kau mau inang generation jadi member hama kau mau inang generation kau mau inang noksa kau mau inang izinnya nanti ini imagine dengan yang teknik Hamsin mau yang itu sudah terjadi lagi. How orang biar hamsin yang lagi hanya harus circle berlasi ni. Lagi mana sudah mulakan. Lagi mana punya teman ada sudah mulakan. Teman boleh nak ni second down mungkin buffet disiplin life ini jadi mengenai. Mau lang patanggu, naga kongkong patanggu, kodak kongkong patang. Tahu yoman ni nuksa, tahu yoman nang ajen. Kalau di ngai jangan, turun ngai jangan, atur dia. Si orang jangan mual sudah teman boleh nak macam. Teman pemain apa? Nawai jangan, kata jangan. Atau nawai office tu ini lah. Pemain apa isu ni mengiyom nang. Anma practice mo na anma suma mo suma tuilin mo everyday omna ayah lagi officer regularly taina kita भी disnoy taina office TV ayah lang duno matuin mo lang isi mo tu ya nije pera ayah lagi mo mo ya iji na nije omna ayah lang punya shifting na iji ni pwede mo lang as far as I know it
deh mau kata ada di kau terjadi baik isi mak alupa bantung tanah yang kau sih hawa kau sih lemba dan musim teba lagi tahu lagi kino lagi apa tu pisah sih ayam gue hadapan ayam hadapan ada lekan hadapan ada lekan namun teh kau memang tak sakit ibu memang memang cia nama ibu tu mereka kau memang nanti harus seperti lagi ayam gue atau bau yuk mesti iman dan bawa dan nang jina waiting list nampang jadi nampung mereka sih. Hamba kawan dari iman dan kawan dari kawan dan kawan jenis iman dan teman yang harus kita sih. Kawan dan teman yang mau bersama kawan dan payah disiplin. Ada kita mau memang kawan dan teman jenis itu iman abang grup abang lainnya. Namanya itu teman umum. Ini sisi mencegah kawan lain atau kata tahu senang atau kata asal berbaik apa yang mau aku everyday kau beritai ia apa yang mau nanti ia ada mau ia ini sama yang berkembang atau yang mau saja semua anda yang sebenarnya ini orang kamu atau dia punya dia tahu apa ini every situation is opportunity teman mau dan dapat mengingat picture jangan bosa jangan pas berkata nisut ayam atau kata nisut buat jalan untuk ibu kau supaya jalan lamai ibu kau atau lamai masuk tu baharu valley scenery atau kata kau atau landscape yang ini Mumbai no atau pas jalan ke mana ini Mumbai lagi atau yang soalnya tai bumi atau biaya valley juga ayam ni cuma keamanan bumi ia itu Mumbai itu pusi yang we atau dalam ibu kau supaya cuma ini bawa ni Yong, tahu ni cuma banyak orang. Tahu jadi atau pasca maung jam ini juga ini feeling sih ini thought alat. Tahu itu man Kristianan, junok cara bayi jam. Kau mau cai jam. Kau depan pun pas jam. Atau same Bible tukang jamu beringai bu atau lebu jam. Atau kau mau same cai jam. Mia, you bicara mana? Mia kau mau Bawa bayi dia, nam dia ambil noksa, tahu yang teman pemain kau bayar kita ini mau lagi. Tahu sini boleh bawa mau panamu, ayam bersih jadi sini orang, tahu kumman nak umunya, mayang cuplinya. Nino noksa cupli cina amo tentaman, nino noksa cupli cina yubu kamu hari isi kema, kau mau iya lah saja cupli pak, isi kema atau cupli saja ni beci, not for one occasion. Ayam kue atau yang mana lewat sini tempat mana saja. Ayam na Bible iya aja, ayam na yubu kamu mau nama tanah aja, ayam na kau na minum apa itu mana cenderung aja. Number, aku beli ni tapi yang mana, apa kalau tuan ibu buat pola Ephesians nanti ibu here, can be discipline our will. No, bingung memang, discipline your will. Apa atau disiplin atau mau terlebih training that develops self-control. Acceptance of or submission to authority and control. Atau disiplin dan lain dengan self-control. You ini kita opu. Ayah na mau cai bu, wen cai bu. Ayah na teman, ini nyai bu fai. Alam diri dah, anu ni sendiri teman konteks na. Kau mau cai bu fai, isi kau mau menok fai. Jam sejak coba sosial opu isi mau wen cai opu. Agar teman simak senari ya. Tuman nang tek budi nang mau budi ni no sa tek budi kau na fanfaya kau nang mo mai yo si o masya. The way Ephesians chapter 6 verse 6 ni gua, we must surrender our will. Tuman tek budi atau kau nang aja fanfa. Ayam ina ni fanfa si budi me kama nang tek bu faya kau nang he nang no sa to ye tuman bu me no si tek bu halo sio. Itu wi Tokai will the teman sampai ni mereka ayah itu teman penfalak ada wah teman jadi extra benefits teman jadi lav saja ayah berbawa apa ini bisa teman berkonya atau ina teman ada ibu ya apa yang kalau sudah atau ini apa atau masai ni cakap apa tahu cari apa no kau menurut atau di dalam teman ibu mereka atau di nang mereka Tumana fully, tumana tayo hindi kau na surrender ini Kristianan, loksalan umenok tumana mereka
kawan teman jenis pom pelinga, pom pan, semai buat tentang mobu. Jeremiah ni baik orang ini, okay, teman jenis ia, I have a plan for all of you. Kalau teman mereka jenis tentang tahu, isiman nyui isiman mana pala, kenapa lagi? Ada buat pada istimewa. Ni supaya apa? Can we discipline our ways? Teman lalu kawan dah sampai cia. Tahu ke? Some the later benda, kalau yang tahu menga, ada yang beli buat. We must submit to God's way. Nam hiji tahu hiji yang God's way. Ham cine atau kawan, teman cine etpu ia wow ia lembu ia jauh atau lama. It produces love, joy and peace. Atau kalau ngomong nama teman yang boleh nama, kenbu, mumai, cimai, itu asyik. Atau mana? Ayam boleh teman ngomong nama nang ayam atau teman tebu yang boleh nama, love, kenbu masuk kerana, kira muncul, isi kemana? Tebu kerana atau malam ayam. Ayam mumai, masuk juga mumai moga. Ayam cimai, peace masuk juga teman cahaya jaga, beribadah mengkau. Tapi teman mana ni, you ini cantik lega. You know noksa, yang cantik lega. Nino noksa mumai nama, nino noksa cimai nama, nino noksa mongtole megu. Isi kemana ada cahaya ada taikan bu. Nino noksa cahaya paman, isi kemana yubi cincin paman. Umeno kata nama, alaman ada kibi nama. Teman kawan sumber, you itu you lam atau kawan berfans. A Christian, ini是 Christian. Katakan teman lam juga kawan dan fans boleh menggemar. Ia teman boleh menggemar. No, take hujan. Nah, tahun sini cara tayar nah atau new issue. Nah, ayam berhamba cara orang pun. Hamba cara itu kait cara orang pun dulu kait. Atau dulu kait nak boleh ke mana nak full confident nah. Oh semula. God forbid, atau ibu teman kata nak tahu sih. Ayam oh semula. Atau kata nak tu ini nak ni sih malu baca apa pun ini tentang yang oh semula ayam full confident. Saja ia lancar awak ia lancar yakin buat full confident. Ayam boleh tanya, nak dengar pun kau angkat. Ni orang usah dengar pun, ni orang usah dengar mana teman pemain cacong, upaya tamu atau kau angkat. Ia nak boleh macam mana? Ia teman pemain, ayam teman usah boleh macam mana? Yang tak boleh sini tu pemain ganda, cemai ganda. Ayam nak test bukan dia apa semua. Ayam we are too busy. We are tired. We are too smart. Aduh cine, aduh kerja tu macam mana operasi. Tapi Paul ini self discipline. Ayam can be discipline our way. Teman lam, aduh yo na terkejut buffet. Ayam kau ngomong kes dia operasi ah, isu bayar faham ni na. Langsung bayar faham. Can we discipline our work? Tuan lembu, sebenarnya ada orang teman kawan tersanfar, ia mungkin opas dia. Tahu ke Paul 1 Thessalonians chapter 1 verse 3 menyebut, we must discipline our work, make time to work for God also. Isi kau make time to work for God. Hang cunai, awak teman kawan angcing, ayat ini jenis teman tulis lagi. He will add everything unto us. Punya untuk atau ini. Kawan cina dengar sedih nanti. Ayah nak kawan cina social nak tulis dengar si wanda. Bible ni yang mana? Isi cuma allow ba crash course yang mana? Allow ba training yang saya cik. Anywhere you are atau opportunity macam can you make a difference wherever you are? Nang amu kan mana lagi? Nang ani ba situation ani ba ya fan mana lagi? Hadu kan nang mo cima nang yom cima nang mau cima. Kata dah ni apa? Hadu kata ini buat breathing mountain mau apa? Hadu kata buyak ino mo sa buyak iu ya ala na siya ay hadu mo sa breathing mountain. Ino mo sa buat sumber aja may ko sa kata na. Ayam hadu kata na iras cina pa yung cina kawan ba iyo operasi. Ayam kawan nato may lagi sa iyo operasi. Tahu cina can be surrender. Isi teman-teman alam ni itu siapa sacrifice.
sacrifice ne discipline ne na kawaji ni obache many Christian mamulan kandilakan they neglect to work for the Lord alam ni tu show mandal one day okay chala la ni sa tangsun na ni si maalam atam ni balan mo men date ba nang tuwe mandal mo iba fresh graduate mo wan mo tayo mo tawa na nang yupo duration nang yupo iba ka to jamte be ayan na nang tawa na commitment kau jene apa ba panbom mo e kau na pala ke na haba mo tayo ayan na tini nang mo piya man le no yung no mamishin ko na hadon mo yite to panbom pala ke hadon mo yite to sa ale ko sa ko ma tuwan Nepal na mission to yun nam ayan na to mission to yun na si wande marabo haja mo kaya na kasi iji nang nangkopan baboy nang nangkoja di jaman baboy ado yung ko na ayan na nang hado ta isin jinis nang paya na chute ameja babo yung ko na nang hamo di ya ko nang paya na shunto ado pa beli mo ayan mo mabo kasi na we neglect to work for the Lord ayan iman na tayo wanda tumanang ichan mo si pinandi tenen yo kaya po ay mong bakit po siya nangama ayan po yung saya siya sunya ma kawangan ang dapat po hibang at yung libre ma just wow sa kayo na po it's of no use hibang chan mo na kawangan ang may man Dr. Pungshin Reverend Dr. Pungshin i-mount siya ito na i-buwa kadala na mamu-complain ninisin di mamu ko ibang mo kadala na कोई बाकी मारो को हदो एसोसिएशन पे हदो बाओ पे तो दे चिंगु मो बाला नो पे चिंगु मेरो को युगे इमानदे हमने चिंगसो बा ट्विलिंग को इसी बार में अच्छा तो बोला जब दिमागो की ना मुझे वो मुझे इमान तो चिंगु मेरो को युगे स्टूडेंट्स जब युगे कॉलोनी क्लब जब युगे इसी के बाद हदो aku जब यो युगे जाए बेनी तो दे ये युगे के माने ये दिमागो में छोटी दिमाग में ये हो बताना yuya itu yang kita baca sih ingosne ini cara punya ada ibu atau mau pegang ibu mau itu nangga dunia yuba hume jiwa halap hume kau mau mantap nang dunia ada yang kamu ada nang punya itu memang ngai nang do ada aku mau tahu memang hampir jauh mau itu dunia nang aku bayar nang mau hinang mau kaya mo nang mahangin mo ay hado kawang pagmon nang tuichi nang ayen kipa tuisho tuiyunana singenen alam ni hado kawang hado kawang de pala ayan na kawang sile lai ila kawang sile tuimay nila hado de nang kaya kaya hado de nang ipaw ko de nenguma hado de nang yaksin mo may hilan ko de nenguma kawang nang hado ngay niya men iya hado yibe men uyu besi kasi mano nang mo tahu amukan nila yung mga mga siya many Christians they neglect to work for the Lord they pati nang mo menyaw tahu hari ini kasi at man na hopak siya 24 into 7 tuloy na hayang atawa 24 into 7 days in a week into 30 or 31 days in a month into 365 days in a year he is active and alive tuman hopak siya tuman na nawak siya kasi hayang na ibe hopak siya tumbo Krisyanan kunya niya sa tuman Krisyanan tumana halong ya habok ya hat lina pinong mana sa yisi tangsunan now yan hat lina pinong 2019 November paano pa iti si Kuchumoy yung lang hat lina pinong monang mo yipay take daw mo memoy hado kasi active na member haka active na member kasi ko hopak sila dumana hat nyo inam hado konda sa hata na pwena agi siya nga yan na dapat yang ibe hopak hado tumanga wang budang buo siya okay tumana tagdab fay kasi ko hopak sila tumana wang man buo siya please kumana can we all discipline our work Colossians chapter 2 verse 6 and Colossians
1 verse 10 ni buat walk worthy of the Lord. Kadalana mainangi silap sinan nohoy ichi. Ayam boy walk worthy unto and pleasing to God. Kawan mainangi ayam being fruitful in every good work that you are doing. Atau kadalan bungi mechi apa kawan mainangi silap sinan. Krisman tadi mana ibu buat kadalan mainangi silap tuilin buat deh. Kadalan mainangi silap tuilin nang busy na buat deh. Nang hibak nanti atau fire buat deh. Kalau mainangi silap tuilin masih hibak hibak ber inang moyang. Atau hibak apa saksanya? Tinggi saksi. Oh, batu mana tadi hibak apa saksi moyang ber? Ngaini nang bomi nang hibak ber. Nang anggi ibu ya semua deh. Kalau mainangi si kutu yang mana? Oh, tu apa di sini? Apa kalau nang no baik lah, nang lembah, nang tambah atau kalau nang no baik lah, tahu tu tu cuma Merok bawah tu, nang no baik lah. Tahu kay kau main di silang kau main, wah teman gue lah. Ini sir, ilah kau mau cari, ilah kau nak, ayah teman merok pada mau ini. Kami yang baca ini, kami yang faham, every Sunday komplain. Ay kau tahu sudah ambil tu mai lah je, pani bisi, pani meleng lagi dah ni, komplain. Ewa atau kami yang tahu, atau kami yang tuntut pani ni mere, atau iu atau respon, apa yang ni? Nija kalau bilang ini jom, ini bertenang nang halu, nilong jaya buat coba kali lagi tu. Atau ewa atau mau yang saya nang atau kami yang dah angin yang nyata baik sih, angin apa ni power sih? Kemudian apa yang ini buat? Atau kami yang power itu tahu? Kami yang yang baik ni cahaya mui yang tu lah kami yang asyik nyata nama bilang gitu. Kami yang yang ni cuma yang tu lah kami yang asyik nyata nama happy bukan. Kalau sedang teman ibu ciri tu doa. Teman mui lah kan memang cah. Mahu kau tu tuition mana? Nam yang tahu. As an individual, as a family, as a pemain, kau mau tu itu bayi cipa, yui bang mau ilang, yui mana mau ilang. Yui kamu obat, atau tu ini sangat boleh mana? Cah sama naulan sama biskit kau kian, tak itu apa? Cah sama kau macam biasa, cincina tu ini, cincina yang cai, cincina lan, ayam atau dua kau kita moyang. Atau ni mau beli mana? Ni cah kau macam mana? Itu namanya si mama. Cah sama, ni si mama. Oh ibu bapa teman tu juga si dia nampak. Okay, ni sir, ni boleh bersimpai mana? Bersyukurlah teman boleh lagi dibuat. Can we live a disciplined Christian life? Ayam hatu kata lagi siapa kau teman bayi budi obat sini. Teman boleh lagi kau satu mau tenang. Saya bilang teman boleh lagi kau ini apa?
case, dalam